بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا إلهنا من عبادك الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mahuli, hisuong na to in pangadjian amoy naka na to si lima bay pag-lecture na to. Kasabot na to in topic sin kita niyo amo na in pagbahasahon asbabu adhabil qabr. Banguno naman in hinang maasiyat hikasiksa kay mohalaw sim pakubulan. Sambil nasabot na to in kay walan hadith manunjuki sin aun pagsiksa halom sin kubul. Way na to naubos. So harumi ni bangkitan yung tawfikan na sin Allah subhanahu wa ta'ala maka na to in long tabiyahan ganap atawakan suno ding mga dalil manunjuki sin aw pagsiksa kubul iban bang uno namanin hinang makasiksa halom sin kubul iban uno in dan hikalappas na to ding hasiksa yan hikaysa ni along sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay na to tumtumundara ning kasabunalan amo indi subay siya lawaon atawakan law tapahil-pahilon si manusia. Waktu amo in jumaturatud kanya 101% lang si magbibisara. Nasabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam ha hadith ke riwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim day nga hadithin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على الأعناق إذا كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، فلو سمعها الإنسان لصعق. همعنا سن حديث سن جنجن النتو محمد صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة أبابيل ما بتين ما نسيا يا نسيا هكوك لغنيا nagbutas na siya iban sin nyawan niya apabila siya hibutang na sin mga tao haagawa nila hamaksud tundalon na siya pakubul niya law sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam in kanat salihah qalat qaddimuni qaddimuni apabila kaaunan sin tao yaon salih tao marayaw nagihinang amal ibadat in agi niya qaddimuni qaddimuni pausan nyo na ako pakubul ko. Pausan nyo na ako pakubul ko. Amo pa baya niya, makaus-us na siya pakubul, bat niya kaamuin, bat niya ka na naman in kasaddapan, dinihilan kanya sin Allah Ta'ala. Wa in kanat ghayra salihah. In mangi niya long sin Rasul, apabila in taum yatay yaon amuin tundanon na pakubul, tao nagmamaksya. Uluwaha isa bimbisaran niya. Amo hindi na to pagkarunguan. In kanat ghayra salihah, qalat ya waylaha, ila ayna tadhhabuna biha? Panginduaan niya, ya Allah, kabinsanaan na, kajuljanaan na, harap na ako ni pakaindahon nila. Law sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, yasma'u sawtaha kullu shay, intingog niya, insilawak niya, Sabab sin kakitaan niya na indatungan niya kumul malayo, pakakitaan niya na kayo na lablab.
ulak niya lang sin Rasul, yasma'u sawtaha kullu shay. Karungan sila wak niya simkatan piapanjari sin Allah. Illa al-insan. Manusia din makarungog ka. Sila wak sin tao yaon manusia din makarungog ka niya. In kahayup-hayupan, in kataan, in mga iro, tumanghul. May takitari parungugun sin Allah Ta'ala. Law sami'aha al-insanu, lasa'iq. Sabab apabila siya karungugan sin manusia, in sila wak niya hawak to siya tundanun na pakubul, tartan tutuod lang sin Rasul, lasa'iq al-insan, matuwag mapatay manusia. Di kakausan, amuin lang tabiyahan, dungugun sin manusia, makahanggaw. Amuyan to yung bayta kato, tanyo sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam, tungod pakubul niya. Damikyan, dahil ha mga dalil, sin aun pagsiksa halom sin kubul, kaya riwayat sin Imamul Bukhari wa Muslim, dahil nga hadithin Bara ibn Azib. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقعد المؤمن في قبره إذا أقعد المؤمن في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك ومن نبيك فيقول ربي الله ونبي محمد. المؤمن apabila siya mapatay, law sin Rasulullah datungan siya dua malaikat. Palingkurun siya. Kimukulang palingkurun siya. Ampa siya asubuhon, man rabbuk, hisin Tuhan mo. In agisin mu'min, automatic imen siya magtuwi, Rabbi Allah, Tuhan ko Allah. Sabi mo, ito yung kibaksahan niya diha dunya. Mag-iibadat. Man nabiyuk, hisin nabi mo. Magtuwi siya imyan nabiyyi Muhammad, in nabi ko Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Law sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ. Amuna yadto lang sin Allah Ta'ala, in tafsiran, in ma'na sin kabtangan sin Allah Ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Pataptapun sin Allah Ta'ala, in mga mu'min na marat saya kanya, sin kabtangan amu in mataptap. Kabtangan amu in di magkapinda amu na in, Allahu Rabbi wa Nabiyyi Muhammad. Amu yatun kabtangan amu in bang musya na parihala diha dunya, amu ray sabetun kabtangan hikalapal ay kalabtik sindila murito pakubulan. Ang kanda, in mu'min suhay niya daran hipagdua. Ya Allah, thabbitni bil qawli thabit. Ya Allah, pataptap ako. Hakabta nga nahimumungan amuin mataptap amunain. Allahumma thabbitni bil qawli thabit amunain bisara Rabbi Allah wa Nabiyyi Muhammad amuin sulat ko. Explain na to man. Law sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam min ayat ini nima ugsiya hadhabul qabr. Nima ugsiya ayat ini para sababan sin pagsiksa halom sin kubul. Dalil dakula sin aun pagsiksa halom sin pakubulan. Damikyan nasabot kato tanyo sin Imamul Bukhari wa Muslim. Dahil hadithin Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, أو قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان. لو سن ابن عباس إن رسول صلى الله عليه وسلم نقل بيس يهر وقبل. Paglabay sin Rasul har waqubul yaun tiblo nang kubul yaun. Ampas ya imian innahuma layu'adzaban. Samunnal tudlaw sin Rasul, bihaunin dua kubul, tausin hamun halom sin kubul ni sisiksa sila. Sisiksa sila bihaun. Wama yu'adzabani fi kabir. Bukun dalaw sin Rasulullah, inhinang nila yaun mahunit aniban, maluhayra siya. Sa hinang nila, maluhay siya aniban sa hihinang nila. Kakausan nila aniban sa wala nila yaniban, amuinin na hinang parsababan kaya siksa kanila. Unuhiyad to ya Rasulullah, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima. Inhambuk dahin kanila ini, inhinang yariha dunya. Yamshi bin namima. Magpalatun siya sinbis sarapa mga manus siya. Dahin habay pahambuk bay, hasupaya magkalo yung dua, amuin naglalasa. Hinang-hinangan niya bisara.
Makatan yung rin, ibang una manin hinang hikasiksa ka to. Sud ka mo to? Wa amma al-akhar, fakana la yastatiru min bawli. Ang painhambo kinilaw sin Rasul, indusa niya, maluhayra. Di siya magtabon sinbaran niya bang siya tabiyayaon bang siya mag-ihi. Pakid-kid sa jama siminto. Hapaglalamayan sin mga tao. Maka natunay ni salas sayon na to, aun pa sunuan niya, aun pa sunu niya insya Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Rasul, indua ini sisiksa sila biyaon halom sin kubul. Aun pagsiksa halom sin kubul. Ang pakimawain Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyagti niya, inamuin kahoy, sanga ang paniabyutang paham patiap-tiap kubul, ang pasya imiyan la'allahuma ay yukhaffafa ma lam yaybasa. Arakala long niya, hikatabang kanila yung dua amuin sanga byutang ko ini, hari pa sila tumahay. Buhiin kaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan, tunday nga mga hadith, nagkasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tungod pagsiksa. Bang tao kayon pa yung kakitab-kitaban sin hadith, mataud siya. Nasabot sin Imam Abu Hurairah radiyallahu anhu, ha hadith kaya riwayat sin Imam Tirmidhi. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha qubira al-mayyit, ya'tihi malakani aswadani azraqan. Apabila hikubul na law sin Rasul, inta umayat, in mayat, hikubul na siya, ya'tihi azraqani aswadan. Datungan siya dua malaikat, maitom ang paisab mag-arawlong na ibang singgadong. Yung color nila. يأتيه ملكان أسودان أزرقان فيقولان له ما تقول في هذا الرجل ما تقول في هذا الرجل إن pangasumon niya hataw mayat unulong niya bangkay mo in taugi mo ayaw na mo yung pagbasaw ni Muhammad hisyo siya yaon panisting ka niya فيقول إن كان مؤمن apabila siya mu'min magtuy siya imiyan huwa Muhammadun Abdullah wa Rasuluh. Ni Muhammad long niya ipon sintuan sarta daak siya. Magtuloy diretso. Ang pasya imyan, ang paimyan ni malaikat in Allah subhanahu wa ta'ala datungan at awakanda akon ni mga malaikat ifsahu lahu fi qabrihi 70 fi 70. Imyan ni Allah ta'ala pa mga malaikat paluangan niyo. In kubul niya kapituan hangasta, renghan sipak pa kapituan. Kapituan. Thumma nawwiru lahu fi qabri. Ang panyubutang isahaya. Subhanallah. Ang panyubutang ilaw. Tauyan. Ang pasyayanon, thumma yaqulan nila, nam, tubnakaw. Fayaqul, arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Magbalik ako lang niya pamangalasya ako, bayitaan ko sila sinsaddap, kasaddapan di halom sing kubul. Law kanya si mga malaikat, nam nawmat al-arus alladhi yuqidhuhu la yuqidhuhu illa ahabbu ahli. Tug nakaw biasin pagtug sin amoy nagahanimun. Nawmat al-arus amoy inta bago patiyaon wayroon magbati kanya bang bukon amoin sala-sala sa manu siya kanya munin asawan niya. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam لا يزال منعما حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك masi siya halom sing kasaddapan halom sing pakubulan sambil sadya timindugin adlaw qiyam in kana munafiqan apabila kaunan niya tao nagmamaksiya tao di maingat sumujud pa Allah asubuhon siya sin dua malaikat hisyuin usog gimwa yaon long niya hawal arab pag nabasa ko ni Muhammad fayaqulu la adri in akin di ko kaingatan. Sami'tu an-nasa yaqulun faqultu mithlahum. Di ko kusadyan mga mano sa naganin siya nabi. Simingod sadya ko nabi. Di ko siya kaingatan. Law sinallahu subhanahu wa ta'ala pa mga malaikat. Dunguhon na to. Law sinallahu ta'ala pa mga malaikat. Daakan niyo in lupa. Iltaimi alay. Daakan niyo malaikat. Ipakipitin mano siya ayaw. Iltaimi alay, fataltaimu alayhi al-ard. Simigpit kanya yung lupa. Simigpit, sambil di na siya makakaus numapas, hatta
hatta takhtalifa adla'u, sambil mabot magliw na in gusok niya. فما يزال معذبا حتى يبعثه الله إذ ذلك اليوم. Masi siya halom siksa, gigipit, magliwin gusok niya, sambil sadya tumindugin adlaw qiyamah. Ajib. Kahalan sin kubul. Kahalan sin manusia mag-ibadat, iwan sin manusia di mag-ibadat. Bihain ni rin sungun sin manusia. Law sin Rasulullah riwayat sin Imam Tabarani, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. In kubulmu dua rasya. Bang bukon mahinang siya kabbun. Dahing ha mga kakabbunan sin sulga ataw lungag dahing ha mga lungag sin apinarka jahannam. Ikawin may ngat mag-engineer maghinang sin kubulmu. Mamaya kau hinangon mo siya lungag dahing ha apinarka jahannam hinanga. Ikaw rain magnanam kaniya. Ikaw rain mag-amo in law tananamun mo na siya bukol hisiyuang hisiyo. Sumambahayang kau kay mo ra magbalik in paidda. Ikaw rin magkasaddapan. Mano siya aun akkal niya tumalik. In makaajay para in dumbetan kita niyo sin Abu Hurairah. Hakahalan sin siksa sin kubul. In laggo sin amuin. Para kala sin siksa sin kubul. Law sin Abu Hurairah radiyallahu anhu kama fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Law sin Abu Hurairah kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yukthiru min hadha ad-du'a Allahumma inni a'udhu bika min 'adhab al-qabr. Law sin Abu Hurairah in Rasulullah madaran niya pagduaa, ipagduaa in duaa ini. Di niya tud pagkalupanin duaa ini. Allahumma inni a'udhu bika min 'adhab al-qabr. Ya Allah, sabon na ito din ako, magpatilibon ako kay mo, dahil hasik sa halom sing kubol. Rasulullah, di niya pagkalupahan ng dua ini, sik sa halom sing kubol. Sambil mabot, in dua asin amo, in pagpatilibon, dahil sik sa halom sing pakumulan, ipaghindo sin Rasul pa mga sahabat niya, biya sin paghindo niya sin Quran. Kaya riwayat, katutan niyo sin Ibn Abbas, ha sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yu'allimu ashabahu, هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. Paghinduan sila sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, imma nga sahaba, sindua amo yung sulat ko ini, biya sin paghindukan la sin Quran, hinduan Fatiha, hinduan bin Nas. Paghinduan ni sila sin dua ay ini, biya sin paghindukan la sin Quran. Unong dua ayaon, hapalun na to, law sin Rasulullah, amo ini, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. Ya Allah, magpatilibon ako kay mo dahil hasiksa sin amuin azab ha jahannam hanarka wa a'udhu bika min azabil qabr. Iwan magpatilibon ako kay mo ya Allah dahil hasiksa halom sin pakubulan. Wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Iwan magpatilibon ako kay mo ya Allah dahil ha fitna simuda hakaruhi ataw hakamatay. Patilibon ako kay mo. Wa a'udhu bika min syarri fitnatil masihid dajjal. Iban magpatilibon ako ring hangi sin dajjal apabila niya ako abutan. Dua ay ini ipaghindo sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam pa mga sahaba biya sin paghindo niya sin Quran kanila. Amo yadto yung mga dalil tuod sin aun in pagsiksa halom sin kubul. In pangasubo, uno naman in hinang, hikasiksa ka to halom sin kubul. Amo in subay na to aniban, sabab diyungog na to nin hadith. Amo in limabay, iban sin bihaon, lando makabuling kagbahib. Hikaisan in mga hinang, hikasiksa ka to halom sin kubul, katan sin maksiya. Hikasiksa ka to. Sa aung tuod, siyabot ka to sin Rasul. Kakahinang kasiksa mo to halom sin kubul. Pasigpitan sin Allah Ta'ala pagsiksa kay mo halom sin kubul, bang mo mahinang in mga ini. Hikaisa niya, itungon na to marayaw. An-namima. Panagnaan hinang. An-namima. Urin hati sin namima. In hati sin namima, law sin mga ulama, naqlul kalami bayna nas
ala sabilil ifsad. Magpalaton sin bisara. Daing habay pahambok bay. Daing haupis pahambok upis. Daing madrasa pahambok madrasa. Ala sabilil ifsad in maksud bat makapagkalo in duwa. Naam. Suway tayo ni jagahan. In pagnamima. Ayaw ko imyan, law mo biyahan, wayro unda, kabtangan dasan, matug ko, maamuin himulak mo, atawakan lang tayo, hibisara mo pamano siya, pitnahan min hambuk pag-ubos, matug ko panan mo mawayro unda jimatu. In kabtangan, law sin Rasulullah min akhtar, dahing sangingi, dahing haamuin sa piriglo, haamuin kabtangan magwa, dahing hasimulta. Bang taaturun, bang tajagahan, bang uno namanin amuin source, how nutod giwaan sin amo indusa atawakan giwaan sin problema kamatauran niya day hasimod. Indua magtiaon may ta nakapagbuhi sabab sin amo in bisara haut pagpaliulihon sin manusya. Dua magtay manghud may ta magkalo sabab sin bisara in bisara law sin rasul innal abd لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكبه الله في النار وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفع له درجات. لو سن رسول أو هنبوك ما نسي magkabtangan si hambuk sadya kabtangan daing haamu in karida sin Allah daing haamu in bisara mahanunot para sa bawanin hambuk kabtangan niya tuhi kaangkat sin darajat niya. Sa aun manu siya magbisara, di siya misan amuin, di niya misan jarahan. Bangunin magwas nga simud niya, kalimah. Law sin Rasul, hikatilakbo kaniya, paapinar ka jahannam. In Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu an, kiblaan siya, law niya, ya Rasulullah, awanu akhadu bima natakallamu bih. May talaw niya, ya Rasulullah, siksaon pa kita niyo. Bistahon palongin amuin hipagbisara sindila na to. Law sin Rasul, thakilat ka ummuka ya Mu'adh. Bangkato. Liawa ka lang niya hina mo ya Mu'adh. May talaw sin Rasul, hal yukabbu an-nas ala manakhirihim aw ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. May talaw sin Rasul ya Mu'adh. Unuhin kaya mu'mu sin manusya paapinar ka jahannam. Kaya rasuk ka nila paapinar ka jahannam bang bukun bunga bunga sinamu yung dila nila. Lando mahal ka. Pag-ubos, in makasusa pa rin doon yung tao dumungog sin bisara. Dumungog yung bisara sin amuin tao magnamima magpalaton niya. Di, subay dungo yung bisara bihan. Subay mo jarahan na in bisara yan. Subay mo hatihun na bukun ka magtoy mag-react. لو سن رسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام ويرؤن مكسود فلوم سن سلغة ما نسيا مقبالة سن بالسرا ويرؤن مقماب كو سمود كو فلوم سن سلغة ينون كو يسيو كو نمام إيق كو رنها سلغة وإلى مد مريد لو سن رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرواية سن إمام البخاري ومسلم حديث صحيح kapirigluhan sinamuin tulqil kalama juzafan magbukit ka sin bisara mo hawayron pagjaga dunghun natul hadith arakala hika amuin aw mapindan niya kato law sin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qala fi akhihi ma laysa fihi askanahu Allah radghat al-khabal hatta yakhruja mimma qala وليس بخارج. إن معنى سن حديث هسيوسيو إن ما نسيا مقبالة بسرة فهم بوكتاو إن بسرة لونيا كي مهيوان يتوبيين لونيا سن ويرؤن بسرة سن تاو يدو لون سن رسول الله أسكنه الله في رضغة الخبال فهلا أنسي سن الله تعالى رضغة الخبال كي يتني بانون رضغة الخبال in radghatul khabal usaratu ahli an-nar putti sin mga nana sin mga tao halom sin apinar ka jahannam bitto siya magula
Tauri magjarah bisara niya. Taulong tamen sabulak magtumarisin bisara. Di niya jarahan. Nabangmoy niya sa tiyatali. In haditha mo in makamuling kagbahibo. Hati ko baha. Makahangibo ko mista nasin bisara mo in hibungat mo yaon ang pamusya hibungat. Makapiriglo. Maghula kaw fi usara fi radghatil khabal did tulong kabiyahan haamuin puttisin mga nana katan lumisin tao halom sin apinarka jahannam wal iyad billah hatta yakhruja mimma qal wa laysa bi kharij sahingga siya hikagwa niya atawa kan sahingga ma-prove niya in siya bis imbeta niya tubunnal wa laysa bi kharij wandi niya ma-prove sa bimbisara niya fitnah law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hata o amuin magpalatun sin bisara magfitna law sin Rasulullah al-fitnatu na'imah la'ana Allah muqidhaha in fitna natutugna li'anatan sin Allah ta'ala hisyuin mamati kaniya bisarahun mo pa mayta nawus na yung parakala. Hasupaya magkalo, yung doon magtaimang hul. La yadkhulul jannata nammam. Wayroon makasud palom sinsulga nammam. Amuin yung panagnaan. Pag yanong kato taniw sin Rasul. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima. Arapon long sin Rasulin hambuk kubul ini. Sisiksa siya para sababan sin simud niya. Panagnaan. Hikarwan niya long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daing mga hikasiksa kato halom sin pakubulan. Wa amma al-akhar fakana la yastatiru min bawli. Inhambuk ya long sin Rasul in kasiksa kanya di siya magtabon sin baran niya apabila siya manghi ataw mangjambay. Biya tuud sin amuin kahalan nato. Bisara mo kung pagpaandig-andig. Sa bisara, para kato. Sa ang pagsiksa halom sing kumul, para kay mo. Kung para kako. Para kay mo. Maka-ajaib mano siya aviyahawang kakitaan mo haran. Kasumulan. Di magjara si mga parakala ini. Pag alupan si mga mano siya. Lumuwa. Timindong sadya. Mangihi. Kasyafa udo. Hakbuk sadya long tabiyahan. Sibi aurat di mo ading kanya na hinang parsababan kasiksa kanya biad diin na bang aurat mo katanin pakwaom yattu aurat sadja sibi biad diin baha bang aurat mo na amuin katanin pakwaom hakiman ang riwaya fakana la yastanzihu min al-bawl in kaaunan niya di siya magpanimud ding haamuin pag ihian niya di magpanimud mayroon pagsutsi agama na to, agama pagsutsi. In agama Islam, agama sinamo in wala pa di matong in mga sila magdaraawa in pagyanon nilalong niya biyahan amo in cleanliness next to godliness. Way pa silan. Aw nakato agama Islam. Agama Islam, iyan kawang ko sumud pa masjid. Huwo ay mga amo in kasisas batori makapuhing akaywanan. Pangdakan sin agama. Agama Islam, nagyan kayo, pagkiskis kaw. Arakala, pagtakbir, mga punungin haraig mo. Pangdakan sin agama Islam. Arakala, mahinang critical. Teman dyan. Suyan, pangdakan sin agama yan. Agama katan, agama Islam, tingkatan. Pangdakan sin agama Islam. Na, inhambuk tao yan to, para sa baban sinamo, hindi siya magsusutsi, kaya hinang amo yung palsababan ni hinang niya to kaya siksa kaniya halaw sing pakuhulan na kan mga sunog na mga kananan mga yan pang mahigadihan na yan to tumarayaw matanong ka dyan ang palatiminto ikato niya na ikato niya taputon na to na Kaya
Nagkalitan. Sunuan na ito, mga mga kasiksa. Ikatunya, aklu malin nas bil batil. Kaunun mo. In alta sin manusya, hawayrun kapatut mo kumawin ka. Imma, takawun mo. Imma, dupangun mo. Uno na. Deng siya labay haram. Mahinang siya parsawan. Dungog ka mo sin hadith. Kaya riwayat ka to. Sin Imamul Bukhari wa Muslim. Aw ng buok sahaba, hazaman sin Rasul, nawapat siya. Law sin mga manusya, hanian lahu innahu fil jannah. Congratulations man kato, asulwa sa ato yung tawad to. Law sin Rasul, la walladhi nafsi biyadih. Sapahan ko lang sin Rasul, bukun siya halom sin sulwa. Mayta ya Rasulullah, inna syamla, amuin syamla min pag-usalon sin mga Arab, biya siya amuin panyo mahaba, pagbutang hao. Inna syamla, allati akhadaha fi Khaybar, min al-ghanaim qabla an tuqsam, la tashta'ilu alayhi nara. Sa munatod lang sin Rasul, amuin biya siya tirong, amuin kya niya hapagbunuan Khaybar, hawayron pa siya nabahagi. Hawayron kapatut niya, kya niya. Tiyakaw niya. Maana niya, tiyakaw niya. Bihaun lang sin Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, halong sin pakumulan niya, na hinang siya kayo, nalilibot kanya. Amo sadya yan. Biaddiin baha bang kaumanakaw alta sin panghaig mo. Biaddiin baha bang kaumanakaw alta halom sin bahay mo. Biaddiin. Inday ko na baha bang biaddiin amo in hal sin tao biha ini halom sin pakubulan. Nahat bihat to tirong amin sibi sadya. Ashta'ilu alayhi naran. Law sin Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Kahanggaw. Damikken, nasabot ka to sin Rasul, tuhinang panasabot niya Sahihul Bukhari, lang din hama sin hadith. Kahupuan niya. Dahil mga kasiksa ka to halom sin pakubulan. Zina. Karwan niya. Al-kathib. Hikatunia. Amuin ar-riba. Riba. Law sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. Ya kamu mga namamarat sa pa Allah, karuga kamu pa Allah, bukitan niyo ng mga hinang riba yan. In kuntum mu'minin, banging kaunan niyo mu'min na marat sa yakako. Ayaw. In Allah subhanahu wa ta'ala, baytaan kita niyo hadith qudsi. In ta'u magriba, baytaan kita sin Allah Ta'ala, inyan kuntaran niya diha dunya. Bukun sila sulut, iban sin tao yan. In ta'u magriba, baytaan kita sin Rasul, hadithun sahih, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akil ar-riba, wa mu'kilahu, wa shahidayhi, wa katibahu. Li'anatan sin Rasulullah, li'anatan sin Allah Ta'ala, in magkakaun riba. Kaya ngatan min tao yaon magri-riba, magtukaw kumaon alta niya. Li'anatan sin Allah Ta'ala. Wa mu'kilahu, li'anatan sin Allah Ta'ala, in magpakaon pa mga tao sa riba. In kumaon, iban sin magpakaon, li'anatan sin Allah, wa shahidayhi. Dua manusya, sumaksi sinlong tabihan magsulat, 5-6. Li'anatan sin Allah Ta'ala. Wa katibahu, iban sin magsusulat kaniya. Wayro. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Panal si mga manusya, doon tumaw din alta nila. Baytaan kita sa sin Allah, yamhaqullahu riba. Lawaun din. Di niya papagbarakatun. In alta day hariba. Panal mo alta. Sa inad to, titipuhan kayo. Way pa. In magririba, kasiksa ka to halom sing kuhol. Zina. Al-kadhib, in pagputing. Yaw sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, taqullah, wa kunu ma'as sadiqin. Ya kamu na marat saya pa Allah, pagmamwa kamu pa Allah, wa kunu iban
pauna ning baran ni ring ha mga sila magbibis sa simbunal. La takdib. Ayaw ko magputing. In puting law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith. Kaya riwayat sin Imam Bukhari wa Muslim ng hadith ni Ibn Mas'ud. Law sin Rasulullah inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. وإن الرجل ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Langsing Rasulullah sa munal to din pagputing mangdahi siya pahinang mangi in hinang mangi mangdahi siya hikasiksa kay muhalom sing kuhol maluhayra siya. Wa inna ar-rajula la yakdhib in hambuk manusia puting na sadya bisaran niya. Kataan sin bisaran niya puting na sadya law sin Rasul sambil siya haadlaw hahadarat sin Allah Ta'ala indang lay niya in siya hiputingan. Di ka tuwang kawaitan sadya sin putingan magtuy ikaw makatug sin sakit. Bisan ko putingan man ko yan masakit kay mo. Biad diin baha pang hadarat sin Allah himutang kay mo ini ikaw putingan. Namig ka rin zina. In katani ni para sababan hikasiksa kato ding ha hikasiksa kato halom sin pakulan. In kahasilan sin bisara katan ma'siyah. Katan ma'siyah. Mahinang siya para sababan hikasiksa kato halom sin pakulan. Hambuk dak mo nin pangasubok. Hataman na to. Famas sabi. Umindan ikalappas kato tanyo. Halom amin siksa dahil halom si pakumulan. And then niya hambuk na. Kaysa niya. Al-istiqamah. Puas mo diyong in lecture patumtum ang tastaqim. Magpabuntol ka. Paging kaunan mo aun sipat na sabot dahil ha mga sipat amoy na siksa halom sing kumul ba tala magtuy. Baguhin hinang mo. Baba kaway nagsususun. Babaway niya marut. Ang pawayron pagsusun haunahan. Haulihan sa jakatan. Haulihan katan. Al-istiqama. Para yung pagsambahayang mo. Para yung pagpuasa mo. Para yung pagkatan. Doon ka, tutog kawahinang mo istiqama. Ayaw ko lang tabiyahan hangkabulan sumambahayang pag-uustit ni sampo sumambahayang. La ilaha illallah. Ahabbul a'mali ilallah. Adwamuha wa in qal. Sa lingkat-lingkat, hinang amuin kabawayaan sin Allah, hinang amuin tutog. Misan siya tiyo-tiyo. Mag-uno ko sin hinang, full blason mo hang kabulan, pag-usin hang kabulan, di mo nakakausan. Ang katahon, di mo nakakausan. Katahon na kaminsan. Nagaitan kat asal sin Rasul, bang uno naman yung hinang. Bang kau mamaya tumutog, haamal ibadat mo, aun teknik hinangun. Ikaisan niya, al-isti'anatu billah. Mangayo kau tabang pa Allah. In katan hinang Allah, in konsultant mo. Magtuy ka imiyan, ya Allah, kaya hidayatan mo na ako, biyaon, ya Allah, ayaw mo na ako, paigaring hinang ko. Ayaw mo na ako pasari, ya Allah. Sabang kau di, mangayo pa Allah Ta'ala tatawangan pila sa jaymano siya naglugto, pila tahon. Pagbalik nagmaksiyat. Balik pa hinang mga pagsiyabok. Pagkataan. Ayaw. Biyak sa himbaran mo dumwa. Biyak sin dua asin Rasulullah. Allahumma la takilni ila nafsi. Ya Allah, ayaw mo ako amuin. Ayaw mo amuin pagwakila marika ko yung parakala ko. Di ko kakausan. La takilni ila nafsi tarfata ain. Hangka kulap mata di ko kakausan. Mag-udjatul simbaran. In Rasulullah, hariwayat sin Imam al-Bukhari wa Muslim. Kisah lando ilingkat niya jimatu haantara sin Rasul iban sin kalasahan niya ingan niya himuad. Himuad kalasahan siya sin Rasul. Ang bukadlaw lang sin Muad miyamanaw sila iban sin Rasul. Liwak siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadaghal. Paglingi sin Muad, law sin Rasul, ya Muad, inni uhib. Ya Muad, sa bunal to din ako malasa ko kayo. Law sin Muad, bi abi wa ummi ya Rasulullah,
wallahi inni ashaddu hubban minka ala nafsi. Ya Rasulullah, sabun na tulin ako landuin lasako. Kay mo rin sinlasa mo ka. Pagpanaw nila, liwak na sabi siya sin Rasulullah, Ya Muad, inni uhibbu. Kalasahan ta ko. Sambil nakatuhi ng sin Rasul, biya na siya iyan sin Rasul, dungog ka, aw niwait ako kay mo secret. Secret na pula. Uling secret yaon, law sin Rasul, Ya Muad, la tada'anna dubura kulli salatin maktuba an taqul Allahumma a'inni ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Muad, ya kau kalasahan ko, ibut kayo. Ayaw mo tuod pasarin dua ay ni tiap-tiap puas mo sumambahayang pardo. Magtuloy ikaw imiyan. Allahumma, Ya Allah, a'inni, tabangi ako. Di ko kakausan. Ya Allah, tabangi ako. A'inni ala dhikrik, manuntum kayo mo. Di ko kakausan. Long taran bang mo ko pasaran. Wa ala syukrik, iban magsukul kayo mo. Wa husni ibadatik, iban magparayaw sin pag-ibadat ko. Di ko kakausan niya, Allah, bang makulit tabang. Dayha mga teknik, panagnaan yung duha. Duha ta Allah Ta'ala, amo in pataptapon kawahinang mo yan. Dayha mga teknik, bayta kato sin Rasul, bangkaw amuhin niyaon na pag-amalan, hikaruan niya. An takhtara sahiba. Piun mo, indahon mo magpanon. Lando, mahal ka. Piun mo, inta udahon magpanon. Mayta. Sabab in panon, aun waktu dunguhun mo pa in bisara sin panon mo rin sin bisara hina mo. Labilwa ng kasuhulan. Lang sin mga psychologist, 90% decision sin tao makana rin habakay niya. 10% ring hamaas niya, ring haina niya, ring ha panon mo. Ang kanda ayaw ko maajayb, may tapiasandong kato sin Rasul, hadith, hariwayat sin Abu Musa al-Ash'ari, hadith sin Bukhari, lang sin Rasulullah, mathalul jalis salih wal jalis su kamathali ba'i'il misk wa nafikhil kir. In panon, marayaw, iban sin panon mangi, biya siya lang sin Rasul, tao magdararang lanamahamot, iban tao magsasasal. In tao, marayaw, panon mo tao marayaw, biya kau nagpanon, iban sin tao magdararang lanamahamot. Arapon lang sin Rasul, bang kau nagpanon, iban sin tao mangi, biya ra kau nagpanon, iban sin tao magsasasal. Mayta. Bang kau nagpanon, amma ba'i'ul misk, lang sin Rasul, imma an tabta'a min, wa imma an tajida minhu raihatan tayyibah. Inta magdararang perfume, magdararang lana mahamot. Bangkaw magad ka niya, mangbukon, makabikaw perfume niya. Humamutimbaran mo. Atawa, magsagid ka mo biyahan, humamutimbaran mo. Atawa lang, pag-uwi mo pabahay, kahamutan sin tao, mahamot pa kareho ko. Pilasad dyan tao. Nagpanon iban sin guru. Wayron panghatin niya. Unang bisa na sin tao. Guru ray sabsaon lang. Hamut sin guru nakatukan niya. Sa pilay sa mano siya, nagpanon iban sin tao mangi. Inyaon lang na tao mangi rasan. Simu rasan. Ang palaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In tao magpanon siya iban sin tao mangi. Biya ra siya nagpanon iban sin tao magsasasalmayta. Sa wablong sin Rasul bangkaw miyagad hatao magsasasal. Imma ay yahriqa thiyabak. Bang bukon, bang kau dumaig, masunog sambil badyo mo. Wa imma an tajida minhu raihatan muntina, at bang di na masunugin badyo mo, pagbalik mo pabay, paghamot mo, mabaho na siya. Pihan datuling kahalan, sin tao, magpapanong tao, marayawan sin mangi, pi kau marayaw panun mo, sa blong sin Rasul, al-mar'u ala dini khalili, in manu siya, magad, in pangaddatan niya, iban sin piil palangay niya, haiban niya. Di man dyan. Namoy ni mga teknik, katutan yung bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang kita mabaya, amuin long tabiyahan, tumaktap, ahinang na to. Naam.
Hambuk na kumhan, atin niya istiqamay panagnaan, tumutog kita niyo. Aun hinang, bayta ka to sin Rasul teknik, kaya mo inlong tahi kalapas ka tulay hasik sa halom sing kubot. Kariwayat ka to sin Imam Hakim fil Mustadrak, bisanadin sahih, dengha hadithin Ibn Mas'ud, law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, suratul mulk, tabarakalladhi biyadihi al-mulk, hiya al-munjiyah. Law sin Rasul, in tabarakalladhi biyadihi al-mulk, amunan suratul mulk, insiyayan manglalapas dahing hasik sa halom simpakubulan. Ammalin hinang yan. Bas harundu min suratul mulk. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Ayaw mo doon kalupahin. Amo na yan in lumapas kay mo. Biidnillah rin hasik sa halom simpakubulan. Uusun mo na siya. Haupo na siya. 2 page na siya insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Limain. Hikaruan niya. Beitaan kita sin Rasul deng ha mga manusia amuin malapas deng hasiksa sin pakubulan. Riwayat sin Imam Hakim fil Mustadrak bisanadin hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lish-shahidi 'inda Allah 6 khisal. Inta'u na parang sabil aun unum sa salamatahan gips kaniya sin Allah nakawidda deng hakaywanan manusia." Parang sabil sadya. Hikaisan niya law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan amin nasabot hadith insiya yaghfiru Allah lahu ma'a awwali duf'atin min damihi. Ampunun sin Allah ta'ala yung kataan pardusahan niya maling kanin utang. Panagnaan dagpak sindugo niya palupa. Papas ka ta. Panagnaan putak sindugo niya. Tauna parang sabil, papas na magtuindusan niya. Hikaruan niya, yunadjihi Allahu min adhab al-qabr. Lapasun siya sin Allah Ta'ala dahil hasiksa sin kubul. Tauna siya hidway. Kaniya rin. Hikatu niya, yu'amminuhu Allah yawm al-faza'il akbar. Safety hun siya sin Allah Ta'ala hadlaw. Amuin hanggaw na yung kataan maano siya amuin ha parang mahsyar. Intao na siya hidway roon. Kabuhaan niya. Safety siya. Hikaupat niya, yulbisuhu Allah tajal waqar. Butangan siya sin Allah Ta'ala bang kato korona. Al-yaquta khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Inhambuk sa japal mata. Indayaw niya, labi pa indayaw niya, lingkat niya rin sin dunya, iban sin luon niya. Tao na siya shahid. Hambuk sa jayakut. Pag-umus, yuzawijuhu Allah bi 72 zawjatan min al-hur. Paasawahon siya sin Allah Ta'ala kapituan tagduwa dahil ha mga hurul ain. Hikaunong niya, kahinapusan niya. Ha mga sila na shahid, lang sin Rasulullah, yushaffi'uhu Allah fi 70 min ahli, makasapaat siya kapituan ding ha ahli niya. Amuyadtu. Pangayoon na to pallawang man day sabkitan yung ridjikian singkamatay biasin biha ini. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.